Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kane tariki 14 z'ukwezi kwa 11. Icyegeranyo gishya cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International kiravuga ko ikoranabuhanga ry'igisirikare cy'Ubufaransa riri gukoreshwa mu karere ka Darfur muri Sudani yazahajwe n'intambara. Komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Afurika y'Epfo iravuga ko izakora iperereza kuri polisi kubera ibikorwa byo guhatira abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro kuva munsi y'ubutaka ku ngufu ndetse no kubima ibyo kurya n'amazi. Hari n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kane muri aya makuru ayobowe na Nini Iradukunda. Ikaze ku makuru arambuye duhera ku mugabane w'Uburayi. Abashinjacyaha b'umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi EU baravuga ko hari gukorwa ibikorwa bikomeye ku rwego mpuzamahanga byo kwibasira agatsiko k'amabandi aregwa kwiba akayabo k'amafaranga y'imisoro iva ku bicuruzwa. Hakozwe ibikorwa mu bihugu birimo Ubutaliyani aho abantu benshi batawe muri yombi. Abategetsi bafashe imitungo ibarirwa mu gaciro ka miliyoni 500 z'amadolari, banafatiriye kandi amakonti ya banki n'inyubako, ubwato n'amamodoka ashashagirana bihenze. Biravugwa ko amatsinda y'amabandi akora mu buryo buteguwe yohereje fagitire z'abaringa zibarirwa mu gaciro k'amafaranga arenga miliyari y'amadolari ku bicuruzwa by'ikoranabuhanga mu rwego rwo gusaba ko basubizwa amahoro kandi batigeze bishyura. Abashakashatsi baravuga ko habaye izamuka ry'uburwayi bwa diyabete ku isi kuva mu mwaka w'1990. Uburwayi mu bantu bakuru bwikubye kabiri kuva kuri 7% kugeza kuri 14%. Ubu hari abantu bagera kuri miliyoni 700 ku isi bafite uburwayi bwa diyabete mu bwoko bwa mbere cyangwa ubwa kabiri, izamuka ryikubye 4. Ubwiyongere bwinshi bwagaragaye mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere aho ubuvuzi bw'indwara bushobora kugorana. Abakoze ubu bushakashatsi kandi bavuga ko kurya nabi biri mu bya mbere bitera diyabete mu bantu bakuru. Komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Afurika y'Epfo iravuga ko izakora iperereza kuri polisi kubera ibikorwa byo guhatira abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro ku buryo butemewe n'amategeko kuva munsi y'ubutaka ku ngufu ndetse no kuyima ibiryo n'amazi. Aba bacukuzi b'amabuye y'agaciro bazwi nka Zamazamas bari munsi y'ikirombe kuva mu kwezi kwa 10 kandi banze kuvugana n'abategetsi batinya ko batabwa muri yombi. Igipolisi n'igisirikare bimaze igihe bigenzura ibirombe muri Afurika y'Epfo mu rwego rwo gukumira ubucukuzi butemewe n'amategeko, bivugwa ko buri gisa amadolari abarirwa muri za miliyoni mu misoro itishyurwa. Inkuru ya Nomusamasego uri Johannesburg muragezwaho na Yvette Kabatesi. Akanama k'uburenganzira bwa muntu kemeza ko hari impungenge z'uko ibikorwa bya guverinoma bigamije kurwanya icukura ry'amabuye y'agaciro ritemewe bishobora kugira ingaruka ku burenganzira bwo kubaho. Ibyo byabaye nyuma yaho abayobozi bafungiye inzira zinyuramwo ibiribwa n'amazi bigemurirwa abakora muri ibyo birombe bazwi muri ako gace ku izina rya Zamazama. Iryo tsinda rigizwe hanini n'abakozi birukanywe ndetse n'abimukira badafite ibyangombwa batinya kugaruka ku butaka kuko bashobora gutabwa muri yombi. Guverinoma ivuga ko imfashanyo itazohererezwa rwihishwa ku bakekwaho ibyaha bari munsi y'ubutaka muri ibyo birombe, nubwo hari amakuru atashoboye kugenzurwa avuga ko harimo abapfuye n'abarwaye. Tujye muri Uganda aho urukiko rwahamije umugabo w'imyaka 21 icyaha cyo gukwirakwiza urwango nyuma yo gukoresha urubuga nkoranyambaga rwa TikTok, asaba ko Perezida Yoweri Museveni akubitirwa mu ruhame. Emmanuel Nabugodi yari yemeye icyaha kandi yagumijwe muri gereza mbi cyane irinzwe ku buryo bukomeye kugeza ku wa mbere w'icyumweru gitaha igihe azaba ari gusomerwa igihano. Biravugwa ko abashinjacyaha bari gusaba ko afungwa imyaka 7. Nabugodi ni umuntu wa 4 ukoresha TikTok ujyanywe mu rukiko mu minsi 2 gusa ku birego byo gutuka Perezida Museveni cyangwa abakorana nawe.
inteko ishinga amategeko muri New Zealand yahagaritswe by'igihe gito kuri uyu wa kane nyuma y'uko imbyino yo mu bwoko bwa haka y'aba Maori yaburijemo ibikorwa byo gutora itegeko ryateye impagarara n'imyigaragambyo muri New Zealand. Iri tegeko rirashaka ko haba impinduka ku masezerano ari hagati ya guverinoma ya New Zealand n'aba Maori, ariko ryanenzwe bikomeye mu gihugu nk'uko umunyamakuru wa BBC Katie Watson abisobanura muri iyi nkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Ni igihugu cyakunze gufatwa nk'ikiyoboye isi ku bijyanye no guteza imbere uburenganzira bw'abasangwabutaka, ariko ku butegetsi bwa guverinoma ihuriho ya Christopher Luxon hari abafite icyoba cy'uko uburenganzira buri mu kaga. Umushinga mushya w'itegeko watanzwe n'ihuriro rito ry'amashyaka bikorana usaba ko New Zealand yakuraho amategeko agenga imibanire y'ubwami bw'Ubwongereza n'ubwoko bw'Abamahori. Abazanye umushinga bavuga ko igihugu cyacitsemo ibice bishingiye ku moko, naho abo bahanganye bo bakavuga ko iri tegeko rizagabanya uburenganzira bw'Abamahori. Mu gihe byitezwe ko uyu mushinga w'itegeko utazatambuka, icyo wakoze ni uguhuza ibihumbi by'abantu barakajwe n'uburyo politiki iyobowe mu gihugu bakomeje kwiyerekana mu gifatwa nk'imyigaragambyo isanzwe. Mu cyumweru gitaha bwo hateganijwe imyigaragambyo ikaze izahuza abantu bavuye imihanda yose muri New Zealand. Polisi muri Brazil yatahuye ibindi bintu biturika ku murambo w'umugabo wishwe igihe yaturikirizaga bombe hanze y'inyubako y'urukiko rw'ikirenga ejo hashize nimugoroba. Ababibonye baranavuga ko kandi hari ibindi byaturikiye mu modoka iri mu rusisiro rurimo inyubako z'urukiko. Abari mu rukiko byabaye ngombwa ko bakurwamo. Guverineri wungirije w'umujyi wa Brasilia yavuze ko uwo mugabo yagerageje kwinjira mu rukiko afite ibyo bintu biturika ariko agahagarikwa. Yatahuwe nka Francisco Wanderere Luiz wigeze kwiyamamariza no kuba mu mwanya w'ubuyobozi ku rwego rw'akarere mu ishyaka ry'uwahoze ari perezida Jair Bolsonaro. BBC gahuza miryango tugeze ku isaa 10:36 ni saa 12:36 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane k'amasegonda 5. Dusubire ku mugabane wa Afurika aho icyegeranyo gishya cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International kivuga ko ikoranabuhanga ry'igisirikare cy'Ubufaransa riri gukoreshwa mu karere ka Darfur muri Sudani yazahajwe bikomeye n'intambara, kabone n'ubwo Sudani yakomatanyirijwe n'umuryango w'abibumbye mu rwego rwo kugura intwaro. Amnesty ivuga ko uburyo bukoreshwa mu gukumira ibitero buri gukoreshwa n'abarwanyi ba Rapid Support Forces, rumwe mu mpande zihanganye mu ntambara. Inkuru ya Karikidani Beritari muragezwaho na Florentine Kwizera. Amnesty International iragiriza umugwi Rapid Support Forces RSF gukoresha inkoho zavuye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'uburyo bwo kwikingira bw'Abafaransa mu ntara ya Darfur. Iri shirahamwe riharanira agateka kazina muntu rimenyesha yuko ibigwanisho bishobora gukoreshwa mu gukora ibyaha canke korohereza abakora ibyaha bihungabanya ubuzima bwa kiremwa muntu. RSF umugwi witwara bwa gisirikare wabaye mu ntambara n'igisirikare ca Sudani kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze, uragirizwa ko wakoze ubwicanyi bw'ihonyabwoko mu ntara yo mu burengero ya Darfur. Izi mpande zompi zagirizwa ko zakoze ibyaha byo mu ntambara igihe abaharugwa mu bihumbi bahaburira ubuzima n'abagera ku mamiliyoni bagata ingo zabo. Bikekwa yuko ibigwanisho birungikwa ku bwinshi muri Sudan byatumye injyane zongerekana. Amnesty igahamagarira ibihugu byose guhagarika guha ibigwanisho impande zigwana muri Sudan, byaba bigenda bitumbereye muri ico gihugu canke ibiciye ahandi. Abategetsi b'Ubufaransa ntibishuye kuri ivyo vyagiriji, mu gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zo zigeze guhakana mbere yuko ziha ibigwanisho RSF. Urwego rushinzwe ubuzima mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika ruravuga ko rwemeje ipima ry'indwara y'ubushita bw'inkende cyangwa mpox ryakorewe muri Maroc, ruvuga ko byerekana ukwigira mu rwego rw'ubuzima ku mugabane wa Afurika. Uru rwego rwasobanuye irigerageza ryo gupima indwara ko rikora neza kandi ryihuse mu kuvumbura iyi ndwara mu maraso no mu macandwe. Mu kwezi gushize kwa 10 ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS ryemeje ipima ku buryo bw'igitaraganya kuri mpox. Ikigo cy'ubushakashatsi kandi cya Kenya nacyo kiravuga ko kifatanyije n'uruganda rukora imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora no gusuzuma urukingo rumwe rutangwa ku ndwara ya mpox.
mbere yo kujya mu runana tugaruke ku nkuru y'umunyarwandakazi Florette utwizihize umukobwa w'imyaka 23 wiyeguriye ibikorwa by'ubugiraneza. Uyu mukobwa yashinze umuryango ufasha yisigira neza wigendera, afasha abana babarirwa muri mirongo bahoze mu mihanda n'abandi bo mu miryango ikennye. Ni inkuru yakozwe na Jean Claude Mwambutsa, tubasubiriramo. Itsinda ry'urubyiruko Incredible Kids Academy mbasanze mu murenge wa Rugerero w'umujyi wa Rubavu, aho bari mu myitozo yo kubyina. Uretse kwitoza kubyina, aba banitoza imikino ngororamubiri cyangwa acrobacy bakora bagamije gushimisha abantu. Baraka bakaba 20 bakaba biganjemo abana bahoze mu mihanda ndetse n'abandi bo mu miryango ikennye. Ni itsinda ryavutse bigizwemo uruhare rukomeye n'umukobwa w'imyaka 23 Florette utwizihize. Uyu mukobwa ukiri muto nawe yabinyujije mu muryango Giraneza Uyigendere yashinze ubwo arafite imyaka 19 gusa. Hakizimana Olivier w'imyaka 20 niwe mukuru muri aba, cyane nk'abantu bamaze gukura bafite imyaka 18. Rimwe na rimwe bajya bagira amashow ya ninjoro. Aba bana bato abantu mu bintu byabo kubyina bajya mu makompetisiyo kandi baratsinda pe. Uretse aba bana bitoza kubyina, hari n'abandi nabo bakaba 20 biganjemo abanyeshuri, bakabamo n'umwana wuje imyaka 2, ariko Florette yakiriye afite amezi 3 gusa ubwo nyina yaramaze gupfa. Florette utwizihize yambwiye uko yagize iki gitekerezo cyo gushinga umuryango kubugira neza akiri muto. Cyane uwo muhate nigeze gukora impanuka nkiri mutoya, njya mu bitaro maramo igihe, nkajya mbona abansura ntazi ndabase kuki ngewe Imana ninkiza ntazafasha abandi nyine. None nakundaga kubona abana bari mu muhanda batagira inkweto, batagira imyenda, nkumva nyine birambabaza, ariko nta bushobozi nari mfite. Ariko kubw'umuhigo nari narahize ku Mana, ngize mahirwe mbonye akazi, ndavuga ati 1/2 cy'umushahara wanjye nzankigenera abakene. Aha ho ni mu murenge wa Rubavu uri mu karere byitiranwa. Florette ahagarikiye ibikorwa byo gusana inzu y'umukecuru Esther Merinda nyuma yuko yangijwe n'imvura iheruka. Niwe waje niwe nabonye, ariko yanzigiye ibigaragara, yansigiye ibintu nje ari ukwezi. Mu bikorwa bye Florette ngo ntasigana n'umubyeyi we Taxis Mberabagabo umushyigikira muri byose. Ntabwo ari wa mukobwa ushaka nyine kugira ibintu bigezweho. Iyo abonye akantu atekereza ku bandi, antayishema kuko umuntu utekereza gufasha cyane cyane nyine nk'umukecuru nkuriya yabaye ntabishyigikiye ntabwo mba naje. Nubwo akiri muto utwizihize avuga ko adashimishwa n'ibyo urubyiruko rungana nawe rubona nk'ibinejeje. Urubyiruko rugenzi rwanjye babona nsa nkaho nyine nahaze cyangwa se ifite amafaranga menshi, ariko ntago kuba mfasha ari uko mfite amafaranga menshi. Baravuga ngo n'ufasha yafashwa. Umukobwa ukeneye gufashwa, gusa neza, kugira ibintu byinshi nyine abakobwa bose bakenera bari mu myaka yanjye, ariko ibyo byose ni ukwigomwa. Uyu mukobwa avuga ko atabangamiwe no kuba ari umukobwa, ndetse ko nta n'icyo abona abasore bakora watashobora. Uretse uruhusa rwo gutwara imodoka ntoya, uyu mukobwa yanize anamenya gutwara bya bimodoka bikururana. Yemerewe gutwara imashini zihinga, akaba ari n'umwe mu b'igitsina gore mbarwa bashoboye kubigeraho. Ku migoroba cyane cyane mu mpera z'icyumweru ngo ntatinya no gukora ibiraka byo gutwara abantu mu modoka zabo iyo banyoye bagashira inyota batinya guhagarikwa n'igipolisi. Ibi byose ngo akaba bikora ashakisha amikoro yo gufasha abakene. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango mu karere ka Rubavu. Aho Rubavu ndetse no mu Rwanda hose kimwe no mu Burundi ni saa 9:17, muri studio za BBC ni saa 10:43. Umwanya w'ikinamico urunana. Nadine akomeje gutakambira Patrick amusaba ubufasha. Hagati aho duheruka murebwa yari yarwariye muri koperative. Ubusamerewe ati n'urunana. Mana yanjye we, ibi bibaye noneho ni ibiki Mana ishobora byose? Ni ibiki kugarutse kuboga ukanywa? Nkamba ufite n'agahinda kenshi rwose bigenze biti? Hoya busho. Ni incamugongo wa mugabo. Amafaranga rugiye guhahisha se bari yakwibye? Ntabwo ari ibyo yewe. Ariko ubundi wowe iyo nkuru mbi ntabwo yakugezeho. Ngo inkuru mbi? Habaye iki?
ngo murebwayire bishobora kuba byarangiye. ngo iki ngo iki murebwayire yewe. Murebwayire bigenze bite koko bigenze gute se? Aha ubuzima bwe bushobora kuba bwarangiye. Baba we ubu se murebwayire yarapfuye koko? Simbizi neza uko bimeze ariko amakuru arabyemeza. Ariko Kankwa ibyo uvuga ntibyumvikana rwose. Ayo makuru si yakuye. Mbyumvanye abantu hariya ku gasantire yewe. Ariko se ko yari muzima rwose ubwo abaye iki? Ni impanuka se? Oya si impanuka ahubwo bari kuvuga ngo ko ari sori na wamuroze ngo ejo yamurogeye aho bari bagiye gukorera muri koperative. Ye? Ariko ibyo birashoboka. Ngo ni sori n'umuhitanye rwose. Ariko se ko bitasobanutse. Murebwayire yapfuye cyangwa ararwaye ahubwo ararembye? Nyine nanjye nuko mbyumvise hariya ku gasantire ntibisobanutse neza. Bamwe baravuga ngo byarangiye abandi bakavuga ngo aracyarimo akuka. Kahota. Uza turafata iki tureka iki? Ariko sinari nzi ko sori nari umugome bigeze hariya we. Kuko akiyemeza kwica umuntu. Nanjye ubwo birantangaje. Niba ari ubikoze rwose yaba ari umugome. None se Kankwa nibuka ko Ruremesha na Murebwayire bari basabye imbabazi rwose kwa Atanazi. Yewe banatanze n'inzoga biyunze rwose batanze inzoga y'ikiro. Yego da. Ko bari basabanye imbabazi rwose tubona ko biyunze. Ni gute sori nahindukiye agakora ibintu nk'ibyo koko agakora ibara. Ibyo ni biki? Nakumira. Gusa ntabwo uko byaje. Urabizi? Ngiye kubikurikirana neza rwose ndakubwira uko bimeze. Mbese nk'ubwo wanyumvishe Patre. Ariko ibyo nkumva ni biki Nadi? Nuko intega amatwi wumva ikibazo cyanjye. Mana yanjye. Nuko ndi ku kazi k'abandi. Naho niba nigene nkagusiga ahangaha rwose nkakubisa. Patre. Ntikizi. Haryo ni ngo urashaka kuvuga ikira. Urabizi ubuyobozi bwankodesheje inzu yo kubamo. Ibyo ndabizi. Ejo niho bimbwiye se. Ubu nayirayemo rero ariko ntacyo kurya mfite. Inzara imereye nabi pe. Wababwiye se bakaguha n'ibyo kurya. Ariko se wagufasha muri byose koko. Abayobozi bambwiye ko nubwo bampaye ubufasha nanjye ngomba gushyira akanya nkikura muri ibi bibazo by'ubukene. Ariko haryo wundi nkwaze Nadi. Ndakumva. Ubundi urinda guhangayika akazi kabura akayobewe. Akahe kazi se Patre? Jya kwicuza nk'uko wari usanzwe ubikora. Nukuri Patre, nukuri ibyo narabiretse pe. Kuva nabana nawe nahise mbireka. Ahubwo nyumva icyo nkusaba. Vuga nyine ndakumva. Niba udashaka kugira icyo umpa ngo ngo udukoresho two mu nzu. Ukaba udashaka no kumfasha ngo mbone icyo ndya. Basi reka nkwisabira ikintu kimwe. Upfa kudakomeza kumpatereza ngo ningufashe. Oya, ahubwo ndagira ngo ngingiranye si yongera nkiye akazi muri no salon de coiffure. Tego najya mbone kintunga. None se. Ubwo yesama rero kugira ngo wongere ungarukire mu buzima Nadi. Ariko Patri, wambabariye koko. Umva. Ndabizi kurimo gukora ibishoboka byose kugira ngo nyine ungarukire mu buzima bwanjye. Ntabwo ari byo nshaka ariko. Ubundi se nagushyira bidashaka gakunda. Umva. Kandi ubyumva byiteho. Ntabwo niteguye kurongora. Noneho by'umwihariko sinyeneye umugore nkawe Nadi. Ariko mana yanjye, ubu ndazira iki koko? Umva. Genda wirwaneho wowe ubwawe ureke kunshyira mu bibazo byawe. Cyakora sha ibintu uri kunkorera. Byihorere gusa. Uzangira utese. Umva. Ubu nindamuka ngiye kubyara. Ntuzitege ko uzabana n'umwana wawe ntwite. Va nahitara bwo basanyine. Nikoze Stefa. Ndakumva. Urya bwose twese twatuje hano kwa Ruremesha. Ahubwo naguhamagaraga nkumva utanyumva. Bigeze aho ndavuga ntireka nkureke n'ubundi nawe ndabona werekeje hano kwa Ruremesha. Yewega. Niko tarinje rwose. Ahubwo se ko musanze ngiye gusubira kwa muganga mugira ngo mfite akanya ngo tuganire mwabagabo mwe. Ngiye kwa muganga rwose. Ahubwo se umva. Gusa Imana ishimwe ubwo amakuru twari dufite dusanze atariyo da. Yego rwose. Ubu tuje tuvuga ko tuje rwose kugutabara ngo Murebwayire byarangiye da. Reka. Ariko se ubundi koko nk'abo bantu bakwirakwiza ibiwango umugore wanjye yapfuye bagamije iki? Babivuze rero. Imana ishimwe ubwo atari byo rwose. Murebwayire ni muzima rero. Kandi ndetse rwose azakira kuko ari mu boko y'abaganga. Ariko rero handi ntawatubuza kuvuga ko uriya mugore ari umugome rwose. Umugore? Uyu mugore si sori nawe wamuroze se. Reka nimubeshyire sori n'abandi. Ko bivugwa ra. Si wowe umuhaye se? Biravugwa rwose ko rero muroze ngo bari muri koperative. Ariko abantu babaye bate koko
ubwo se baramugerekaho kuroga umugore wanjye bahereye ku kikoko. none se ntabwo ari we wabikoze? Reka se wowe nawe abandi rwose ararengana da ararengana. none se ko bari kuvuga ko Murebwayire rwose bamusanzemo uburozi ubwo yabukuye hehe? Umva ukuri ni uko nguko rwose bamusanzemo amarozi, ariko nta muntu uwo ari we wese wamuhaye. Dore ahubwo ni Murebwayire ubwo yabwihaye. Niwe rwose. ubwo se yashaka kwiyahura? none se kuki yashatse kwiyahura? Reka da ntabwo yari agamije kwiyahura yewe, ahubwo dore uko byagenze. Wumva nyine ubwo bari mu kazi kabo kuri koperative, ngo yageze aho ngaho ngo yumva agize inyota. Ngo hari amazi rero yari mu kijerekane ariko ntacyo kuyanywesha bazanye. Ngo sinzi ukuntu yaruje uruntu rw'urucupa aho ngaho rwarashyizemo umuti bateraga mu myaka, yunyuguzamo gakeya abashyizemo amazi araconshomeye. Uranyumvira ra? Abaranyoye, ariko ngo nyine ngo abandi ngo yanywaga abandi bamubuza, ariko ngo kubera inyota yari afite arangaragwada. ubuse icyo nicyo yaba yarazize? Nicyo icyo gicupa nyine yakoresheje ngo cyarimo ibinyabutabire bafashe bajugunyana nacyo aho ngaho mu murima. icyo kinyabutabire ubwo nicyo cyabaye rwose uburozi, mise mbyumva agiyewe rwose ubwo ngubwo. Yego rwose isuzuma abaganga bamukoreye nicyo cyagaragaje, naho nta yandi marozi y'abandi bantu bamuhaye. Reka ariko muranyumvira ati abantu babaye bate koko? Kuki bapfa kujugunya ibinyabutabire rwose ahabonetse hose? Ntabwo baba bazi ko rwose ari uburozi bwakwica n'abantu. Yica abantu se gusa ahubwo byo bonyine, ko muganga yavuze ko n'inyamaswa ndetse n'ibidukikije muri rusange byangizwa n'icyo kinyabutabire. Nyine icyo kinyabutabire cyari muri icyo gicupa Murebwayire yanywesheje amazi, ngo cyica n'ibinyabuzima bindi rwose. Mwana yanjye we, none se Rureme, ndakumva ukurikije izo raporo z'abaganga Murebwayire ashobora kuzabikira. Cyakora Reya, karame, birantangaje pe. ni ibiki bigutangaje se Bude? Numvaga ko nyuma yo kuvugana nabi cyagiye utazongera no kumvugisha. Reka sha njyewe Reya si uko nteye. Aha, siniyumvisha ukuntu ubu wemeye kuba urimo kugendana nanjye mu nzira dutaha. Njye sinjya marana igihe uburakari pe. Ariko rero nubwo warakaye kuturusha Reya, ibyo twakubwiraga ni ukuri pe. Nanjye ariko ibyo nababwiraga ni ukuri, n'ubu nabisubiramo rwose. Ariko Reya, ni ukuri Chris n'agasaranye si yitoreye, wategereje nawe ukazitorera kawe. Ako se Bude, reka nkwibarize. Ndakumva rwose. Ubona hari undi muntu wankorera amahitamo cyangwa akambuza kwishakira umukunzi we? Ntawe, nk'uko nawe ariko utagira abo ubangamira mu rukundo rwabo. None se Budesia, ubona ngiye ntemerewe guhitamo uwo nshaka? Yego mani, reka twe kubigira birebire da. Oya Bude, mbabarira rwose ninigure. None se nkubaze, urabibona ndi umukobwa nk'abandi, kandi njye ndacyari muto. Urumva Chris aramutse aje akansaba urukundo nabimwangira ngo nuko aziranye na Nyesi? Ariko wibuke ko uri inshuti na Nyesi, kandi na Chris wamumenye kubera Nyesi, sibyo? Umva Budesia, icyo ukwiye kumenya nuko buri kintu kigira intangiriro kikagira n'iherezo. Urabona se atari ahantu heza mujye? Ahubwo numiwe. Iyi nzu ni nziza rwose. Ahubwo se we, umuntu kuzapfa mbaye mu nzu nkiza nk'iyi ngiyi? Ni ukuri Imana ishimwe pe. Ubwo wabonye urambika umusaya na di. Ahubwo mukomeze kunshimira ubuyobozi bwita ku batishoboye pe. Gusa rero babaye bayinkodeshereje ngo mbe nshaka uko nyuma yaho nzirwanaho. Bonze bitazarenza amezi 3 niko bambwiye. Nta kibazo sha. Ahubwo se we. Karabe mujye. Ubu none ko ubonye urambika umusaya igikurikiraho ni iki? Yewe ni ukuri uko nirwanaho nyine. Urumva nkeneye kurya, nkeneye gukora cyane kugira ngo mbeho nubaka ubushobozi nyine nzashobore kubona uko ndicumba nyuma y'igihe gito ubuyobozi bwampaye kirangiye. Cyakora shana di. Umfa ni ukuri muri ko gushaka imiyoreho. Ntuzongeye kunywa muri za nzira zawe. Izihe nzira se mujye? Biranyine byo kwicuruza. Oyesha ibyo nabiretse kera. Nabiretse rwose. Ya rwose wabufashe umwanzuro mwiza pe. Erega wibuke ko natwite. Ubwo se nabikora ntwite nkabishobora we. Oya, niyo waba udatwite biriya bintu rwose uzabireke ni bibi. Nzabireka no kuri mujye. Urumva uzareba ibindi wakora kugira ngo ubeho. Yega birahari kandi bitandukanye. Ahubwo se we ngaho ngira inama. Wa mugani ubu nakora iki kandi kitansaba ubushobozi bwinshi kubera ko ntabwo mfite. None se nkubaze? Ngaho mbaza muteze amatwi.
ntibambwiye ko uri ku rutonde rw'abahabwa inkunga y'amafaranga ihabwa abagore batwite n'abafite abana batarengeje imyaka 2. Ndi ku rutonde. None se ko icyo utakoresha ayo mafaranga y'inkunga ukagira akabizinesi ukora nyine sinumvise ngo ni 30 buri gihembwe. Nibyo da. Nasuge Nadi amafaranga si menshi. Ni menshi rwose ku buryo wayatangiza akabizinesi kaguha amafaranga. Ariko se ko nyine ibintu byinshi koko dore nk'ubu nta gakoresho ko mu nzu mfite nta byo kurya mfite urumva atari byinshi mugihe. None se uguze yahabwa rimwe gusa? Oya ngo kugeza igihe nzabyarira nakunda kugeza igihe uwo mwana azaba yujuje imyaka 2. Erega uretse n'ibyo numvise ko abahabwa bene iyo nkunga bakangurwa gukora kugira ngo nabo bavaho bari biteza imbere. Niko batubwiye. Ndaro Nadi hose yakoresha mu kwiteza imbere. Muri gise nyine ko icyo nakubajije. None se Nadi ahantu ni wajya uhacururiza nk'icyayi abantu bakajya baza bakanywa bakaguha amafaranga. Ariko uzi ko ari byo we kandi bishoboka. Umva nzi no gukora amandazi najya ncuruza icyayi n'amandazi. Urumva rero ko bishoboka. Ngaho kora rero. Oya rero yashyira mu gaciro rwose. Ariko nshyira mu gaciro iki? Ariko ubundi Budensiya ko ufite umugabo wawe waretse twe tutabafite natwe tugashaka abacu bigutwaye iki? Oya sinkubuza pe. Gusa icyo nge nkubuza ni ukuvangira Nyesi rwose. Nawe ari kwishyira mu mwanya wa Nyesi Leya. Ari wowe wifitiye umusheri none undi mukobwa agashaka kuza kumugutwara. Ariko ubundi reka nkubaze nanjye Budensiya. Ngaho mbaza rwose ndagusubiza. Ubundi kukomeza kurwanira Nyesi uriya aho guhora duhanganira kuri Chris wamubwiye akajya kureba umugabo we? Umugabo we wuhese? Semana? Mwana yanjye. Siko kuri? Ngo Nyesi afite umugabo. Aramufite nyine. Yewe banafitanye n'umwana w'umukobwa mukuru. Umukobwa tungana. Ko numva bifata nkaho ari amakuru mashya se kuri wowe Bude. Ubundi sibyo wabibwiwe nande? Oya wimbaza ngo nabibwiwe nande, ahubwo genda umubwira uti jya gushaka umugabo wawe Semana mufatanye kurera uwo mwana wanyu ureka abandi bishakira babo. Chris namuveho. Chris ni umuhungu w'umusore nanjye ndi umukobwa ukiri muto mwiza wize. Anyesi se ntiyize? Urumva rero nitwe tuberanye. Ese buri ubona Nyesi amubereye koko? Umukecuru n'umusore bahuriye he? Oya nawe wikabye. Reyi wamara amashinga agomba kwegukana Chris azabigeraho. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico Urunana. Natwe rero turi gusingira umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa 4 gusa mbere kuva muri studio nkubwire ko icyegeranyo gishya cy'umuryango uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International kivuga ko ikoranabuhanga ry'igisirikare cy'Ubufaransa riri gukoreshwa mu karere ka Darfur muri Sudani kabone n'ubwo iki gihugu cyakomatanyirijwe n'umuryango w'abibumbye mu kugura intwaro. Naho komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Afurika y'Epfo yo iravuga ko izakora iperereza kuri polisi kubera ibikorwa byo guhatira abakora mu birombe by'amabuye y'agaciro ku buryo butemewe n'amategeko kuva munsi y'ubutaka ku ngufu ndetse no kubima ibiryo n'amazi. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho. Ugiye kuri Facebook ukandika mwishakiro BBC Gahuza. Yarabiwe na Nini Iradukunda, twafashijwe na Susan Lennon, Igeni Prudence Njumva, wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango kuri mugoroba na ejo.